ibyavuga ko imirwano ishobora kuba yarangiye nyuma yuko iyi M23 ifashe Goma byamaze gushyirwa ku ruhande bongeye beguye imbunda n'ibifaru. Ibyavugaga ko Kongo yamaze kwemera yemeye ko yamaze kubura uduce twayo nabyo byashyizwe ku ruhande. Icyitwa umusirikare, icyitwa ingabo zamaze kurundwa mu ishyamba ndetse biteguye gutera u Rwanda. Ibi turabivugaho iki? Perezida w'u Burundi Neva we nyuma yuko yakuye mu nama y'ibihugu bya East Africa yari yateranye kubera kubura connection atitaye kuba muca intege yifatanyije na Kongo nyuma yo kohereza ingabo muri ishyamba rya Kibira rituranye hafi n'u Rwanda. Aya ni amakuru yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zose nyuma yuko M23 cyangwa M23 yatangiye kwigamba ko kutuduce yamaze kudufata ndetse ari utwayo neza burundu. Ibi tugiye kubireba byose ku buryo burambuye nyuma y'amakuru ari gukomeza gucicikana ndetse ari gukomeza no kuvugwa. Iyi ni Aldo TV Rwanda, nje mugiye kubana ni Dizo, mbahaye ikaze. Gusa wibuka kureba aho hasi ureba handitse subscribe uhakande kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye bikomeza bikugereho. Mbahaye ikaze. Mu gutangira iki kiganiro munyemerere imvuga akantu ku kandi, reka dusubire inyuma ho gatoya duhere ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2025. Kuri uyu munsi nibwo hasohotse amakuru avuga ko igihugu cya Kongo cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifitanye amasezerano n'igihugu cy'u Burundi nyuma yuko hari amakuru yatangajwe ko perezida w'u Burundi ndetse na perezida wa Kongo baje kuba bagirana amasezerano ndetse baranayasinya avuga ko ari amafaranga azajya atangwa buri kwezi angana n'ibihumbi 5 by'idolari agahabwa igihugu cy'u Burundi kugira ngo kijye cyohereza ingabo zacyo kuza kwifatanya na Kongo mu mirwano iyo ari yo yose. Ahangaha imirwano ikomeye baba bavuga ni imirwano y'u Rwanda na Kongo cyangwa se Kongo n'igihugu cya Uganda. Ibi byose tugiye kubinonosora neza nyuma yuko kandi hasohotse amakuru avuga ko ari abasirikare bari baje kwifatanya na FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo mu kurwana na M23 cyangwa M23 bikaza kuba byarafeyirinze nyuma yuko izi ngabo zabonye ko izi ngabo z'iki gihugu FARDC zaje kuba nazo ubwazo zitsindwa zikigendera bakaza gusiga iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se iki gisirikare cy'u Burundi mu rugamba bonyine. Ibi ngibi twaje kubibona mu gihe imirwano yari imeze nabi muri iki gihugu cya Kongo. Nyuma yuko ibyakomezaga gufatwa nk'ubuhangange bwa Kongo irimo ihangana na M23 bije gucibwa intege nuko M23 itsinze urugamba ikegukana utuduce, Perezida Felix Tshisekedi yaje kuba bihinyuza avuga ko imbaraga kizifite intege nke zabaye mu kuba uri umuyobozi yarapfuye. Ubwo turavuga Petero Chirimwami mu kwereka abaturage ko agifite imbaraga ndetse agihari nka perezida w'iki gihugu yaje guhita ashyiraho undi muyobozi mukuru w'iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma yo gushyiraho uyu muyobozi mukuru yongeye yibutsa Burundi ko bafite urundi rugamba, bafite akandi kazi. Aha ni nko guhita bafata abasirikare benshi babarunda mu ishyamba rya Kibira. Iri ngiri ni ishyamba rituranye n'u Rwanda neza. Kugeza ubu iri shyamba ryuzuyemo abasirikare ba Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Izi ngabo ngo ziteguye kuhangana n'u Rwanda. Mbere gato yuko tujya kure y'ibi ngibi, reka tubanze twivugire ku makuru ari gucicikana ko kandi iki gisirikare cy'u Burundi cyaje guhabwa amafaranga menshi y'inyongera ndetse yagahimbaza mu kigo kugira ngo bagaruke mu rugamba nyuma yuko Kongo yaje kubibatenguha ndetse igisirikare cya FARDC cyarije kuba gitenguwe igisirikare cy'u Burundi bwo bari ku rugamba bakihungira bakabasiga mu rugamba bonyine. Aha twakibaza ngo ese koko ibi byaba ari byo igisirikare cya FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo cyaba kitihagije ku rugamba ku buryo cyaza guhangana n'u Rwanda kibanje kwifashisha u Burundi? Ibi nabyo turabishyira mu bintu bitangaje kuko ntago byumvikana ukuntu igihugu kingana nka kuriya kigikire ndetse bafite ubushobozi bwihagije bashobora kubanza kwitabaza igihugu cy'u Burundi kugira ngo babashe kujya mu ntambara. Tukivuga ku Burundi reka twirebere nyuma y'amasaha 48 ho gato mbere yuko tugera kuri uyu munsi nyuma y'agashya kaje gukorwa n'uyu perezida Neva cyangwa Ndayishimiye Evariste w'i Burundi. Uyu ni umuperezida w'iki gihugu nyuma y'ubwo yari ari mu nama y'ibihugu bigize umuryango wa East African Community. Ubwo iyi nama yaje kuba ibera online cyangwa se iyakure. Iyi ni inama ikorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo abaperezida bidasaba ko bajya muri sare imwe nk'uko byari bisanzwe, ahubwo ari inama bakorera ku mamashini ndetse no ku maekara bakayikora barebana ariko bategeranye. Izi ni zimwe bita online conferences cyangwa se inama zikorwa hakoresheje internet cyangwa se uburyo bw'ikoranabuhanga. Agashya kaje kwibera muri iyi nama ni nyuma yuko chairman w'uyu muryango wa East African Community yaje kugeraho abaza ikibazo uyu perezida w'i Burundi Neva kugira ngo agire icyo baganiraho. Connexion ziranga zibera ikibazo neza. I Burundi connexion zanze, perezida w'i Burundi yaje kuba seba muri iyi nama yahuzaga abayobozi
b'ibihugu biri muri uyu muryango wa East African Community yaje kuba itagaragaramo umuperezida w'iki gihugu cya Kongo. Bivuze ngo Felix Tshisekedi ntabwo yagaragaye muri iyi nama. Ibi nabyo turabyongera ku makuru twari dusanzwe tuzi. Ibyahoze ari imirwano yaberaga muri Kivu y'Amajyaruguru byahinduye isura byimukiye muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi ashyizeho muri muyobozi mushya wa Kivu y'Amajyaruguru ifite umurwa mukuru w'umujyi wa Goma. Nyuma y'uko uyu mujyi wamaze gufatwa na M23 cyangwa se M23, imirwano bayimuriye noneho muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano igiye gutangira ndetse n'ibifaru bikaba byamaze kwesitarwa mu mashyamba. Bikaba bigaragara ko umukongomani noneho nta mwanya afite wo gutakaza, noneho harimo ahangana na M23. Ubu ngubu bikagaba bigaragara ko ashobora kuba yiteguye nk'uko birimo biragaragara mu bitangazamakuru bitandukanye. Ibi kandi biraherekezwa n'igihuha kiri gukwirakwizwa muri Kongo gisakuza kivuga ko uyu mutwe wa M23 cyangwa M23 ushobora kuwufashwa n'u Rwanda. Reka tubanze twumvira ijwi ndagaruka mu kanya. Roads are blocked and the airport can no longer be used for evacuation or humanitarian efforts. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 ufashwa n'u Rwanda uravuga ko wafashe umujyi munini wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo. Umuryango w'abibumbye bavuze ko aya magambo ateye ubwoba bwinshi ku baturage baho bagera kuri miliyoni 2. Kandi guverinoma ya Kongo ivuga ko gutera imbere kw'izi nyeshyamba bisobanuye gutangaza intambara. Aid workers and all United Nations personnel. Imirwano imaze icyumweru ivugwa icicikana no ku mbuga nkoranyambaga izo arizo zose zikoreshwa n'abantu baba abanyarwanda cyangwa se n'abo tuye ku isi hose. Ibi abakongomani ndetse n'abayobozi babo batangiye kubashishikariza banabumvisha uburyo uyu mutwe wa M23 uterwa inkunga n'abanyarwanda, ndetse ko kwihorera cyangwa se kugaruka gutera u Rwanda ari ibintu byoroshye ndetse bikenewe cyane ari ngombwa. Amakuru yakomeje gutera ubwoba abakongomani ndetse n'abanyarwanda nk'uko uyu muyobozi yararimo abyivugira neza mu ijwi tumaze kumva. Ibi nta kindi bisobanuye intambara ya Kongo n'u Rwanda ndetse ifashijwemo n'u Burundi, nk'uko tumaze iminsi tubibatangarije ko hari amasezerano ari hagati y'igihugu cya Kongo n'u Burundi cyo kuzajya bahabwa $5,000 by'idolari kugira ngo bafatanye na Kongo kurwanya u Rwanda. Ibi ngibi biraza bishereranye n'inkuru twahereye kare tubabwira by'uko hari abaturage bari mu ishyamba rya Kibira ndetse bafite ibikoresho by'intambara nk'imbunda ndetse n'ibifaru biteguye kuza kurasana n'u Rwanda. Ibi ngibi ntago turabijya kure kuko turaza kwigarukira ku ijambo perezida yaje kuba basubiza nyuma yo kubona ibi ngibi, ndetse anamenyesha abanyarwanda ko bagomba kumva ko nta bwoba kandi bashyigikiwe cyane. Nyuma y'uko twaje kubona gashya ubwo igihugu cya Kongo cyageragezaga kurasa ku gace gato k'u Rwanda, ndetse ubwirinzi bukomeye cyane bukagaragaza ko u Rwanda rwiteguye icyabi cyari cyo cyose. Agashya kahabaye nuko Kongo ubwo yarasaga igisasu, ubwirinzi bw'u Rwanda bwaje kukimenera mu kirere. Bivuze ngo igisasu cyaratewe ariko ntago cyageze mu Rwanda kuko u Rwanda rwari rwateguye intwaro ishinzwe kuzimya ibisasu ndetse no kubihoza ntibigere ku Rwanda. Iki kintu cyaje giteye ubwoba Kongo kuko ntago yari izi ko ubwirinzi buhari. Ibi kandi byaje ari nko guhumuriza abanyarwanda ko icyabi cyari cyo cyose biteguye kubarinda no kubacungira umutekano bakaba bameze neza. Ibi tunabishimira cyane His Excellency Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Tunabararikira kuzakurikira ikiganiro cyacu kizaba kivuga ku ntwaro igisirikare cy'u Rwanda kibitseho yaba mu gucunga umutekano ndetse no kuwurinda. Kandi Afurika y'Epfo yaranatinyutse izana n'iterabwoba ngo by'ibyo ishobora gukora nyuma y'ibyo byose n'ibindi. Nibyo nyine tugomba kureba iryo terabwoba barimo baravuga. Noneho mufite imiryango mpuzamahanga yose byacanze. Navuganye na perezida wa Afurika y'Epfo wansabye ko tuganira, ari nawe uri hariya yigira ngo ni umuhuza w'amahoro. None se twebwe abayobozi b'ibihugu byacu twakemera gute ko ibi bikomeza iteka, tukemera ko tugirwa ibikoresho? And how do we leaders of our own countries accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by? Ibi byose ni bigaragaza ko u Rwanda ntabwo arufite bw'intambara n'ubwo idashobora kuba, kuko u Rwanda dushobora kuzana imyanduranyo ndetse n'imyenderezo kuri ibi bihugu bindi. Reka tube duhiniye ahangaha. Njye mwabanye muri iki kiganiro ni Dizo, iyi ni Aldo TV Rwanda. Ndabashimiye kandi utarakana subscribe nongera kukurarikira gukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tuzamure channel yacu. Tubararikiye gukurikira ibindi biganiro byacu. Ndabashimiye.